Ki khubor ka bate se TV. Pindon kam da ka Mahindra Powerroll India's #1 generator. Pinlat ka khuslai lahamiet neshai. Spare parts but service ru pinyo klem jing khuslai. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. UMLA ke Jowai constituency ba wailat miki shella hak arpotrik ujulio arajar arpusan ringkat ke jinsan lang jong ki officer katanat PWD bat kiwe kila Jurip ika kiang nang ba government college Jowai hak jinan lang jong ka principal ke college ko kong LM darne bat kiwe UMLA ulai ban Jurip iki benta jong ke college nadu ke canteen ka jaka batmu bante ya ke quarter jong ke nongikai auditorium ke belajar rathai ki Kamra kelas nalor ke library. Halor kini ki jing baro UMLA ula pentep ru ba ula dep ban pinsngo sho mintri rang ba ka jellau konrat ki sangma ha ka por buwan cha Jowai ha ka bola ai ka jing Klur banchna Pynkha ki Kamra kelas hapo ke college ke bankot la kumno hado lai poklor tingka khnang ban penmentoy ki samla puli. Tangkika ko khmat do ko ni liang nyonga ka mo MLA ni nawaro kinong chong chong lom jantia ko jo yo manus nem to ka jing do class yung khna to wa akham tam ko por admission daga ni to ko naga de yo to jing ko naga snem chikisnem tani te daw hagi ni binai ko de deble ko jing wan yung chief minister o emburom yung ichini de yo raise yang ni ka issue the niliang yung o the EU ka assurance ko ni tanta ka extension yung ki additional classroom then negas ni nga one hadin the discuss one niliang yung chief minister but kam jo le deputy chief minister yung ka than yung i masnya balang dhar then the one ni daya ha ka jingi amlang na do executive engineer yung ka PWD building ka principal yung ka kyang nang ba government college yung ka tinong hikai di amlang daya pa i le da abi le niliang yung ki ka jing am kam bo ahmad do the hadin ni ka jingi meeting go chwa lai inspection da khana ki to ko khmat hi to ka additional classroom nai benta ki mo ki department jo care ko man chutom ha ka man katte ai jo ipor le jo i to ka tai ka auditorium yo ka college ko da jo pen kam ko pos ko tor ban to dukat ki college hen rei wat ki government function le lenger pen kam ki tai man ko te ka condition jo da mot ko man jo khoi di pen kam te nei te daw ko ti le to ko khmat ha na lor nei te pen snyang ki le to ki kwa yo ki ni tentau pen he ka kan tip ni ba mo na jo bon jo lai ni sukan katin hikai wa boy bon di klin jing bon kam jung yo kan kre le ni song te ka bam le di ko yang na yung to ko em ya ka kantin ko rap yang ko rap he thau ko yu accommodate kat kam jing em ya ki na school ta ka tele ko khman da bo ni kam jo le ya ki quarter staff ki yung ki staff ki wa ki no hikai ni ki wa mot em kam yu kam ka ya por kita to ko khan lor kita le em di bon ang bon hi gi tam han rai chim yu to ni to ko main focus chwa kam man bi yung to ne putaka infrastructure development. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.